nimin ni som le pakhat mei sang ni som ni le pathum khan metric exam result MBSE na ti chuaka ta chuanin government ropui chip high school te hianin 100% pass result an neya an ni hianin 100% pass result hi an nei ve photo ani chuwang chuanin voin hian helaya high school a ropui chip high school a hian an zir tir tu te han biang biak na kanan nei don ani tang chami lo thir sak zel turin kanan som hal chu ani school tual zol vel hi an lakwal ve shim shimila thange hi school building ania hi office high school office ani tun kumbik se sona pol ko le pol som ho mel te po so han ti lang ve zoi la thange hi tun kum se son sang ni som ni pathuma pol som candidate le turten nia an mel kan an ti lang ve zoi zoi ang in kalki mem he te hi me an ming ka sem tuk lo a then ni chu mark sten lo senga he ta lu te ho khu rem ro te mark san seng tlang pui ani mo he ta ei pol som fel tak tak tur kumin apo 100% nei le tur nga yang hoi class 9 ho an mel kan ti lang veng class 9 an break line ni boka kanan la venge moi te he ta he lama ro sang pui te ho mo pa te class 9 tro chuan in kalkimem kim lo deu mo chon exam in ni sim classroom pon nei zau tha ham kho mai hai class 9 ro pui chip high school kan class 9 10 ni mel te hi tha nia ole an chuna kan soyang khan hei an office sa kan luta sarza pa kanan huwa pu h1 zapa ania ani hi helaya po zirti tu senior tak ania chon biang biak na kanan nei ve don ani le kapu si bai le hei sang ni som ni le pathum metric exam result nimin mai khanan chuak ania ta chuan helaya in candidate zong te khan pass vek ni khan kan thria chuan in candidate zong kha exam nge in nei kha som pasari kan nei kumin hian chuan pass vek ania distinction te kha an em pakhat kan nei chuan letter kha chuanin hanin zon ngal mai la subject kha eng subject nge nang ma bi khan in lak le ke mizo kala mizo subject chuan hindi teacher khan ni pokatero chuan mizo wa khan letter mu kha kanom nualin ka hria kha engzat nge mu mizo wa khan panga nge pali kha chu ni panga ni chu panga mun tam ani chu chuan kumdanga po hian mizo wa hian mu khan ve zeu khan kan hria dikem kum som pakhat chung chu pathum pali han tiang hian azonin kum som pakhat chung chu mizo hian letter kan hmu to ni lo mong khop mai ni hi seng khan mizo teacher ti mai la hindi teacher ania ani tak kha chu chang mizo subject al latela tiang chuanin hei mizo subject hi mizo ma ni sela letter han mui har maya ke ni pon kan thriat to nu ni tiang chuanin ani helaya mizo subject la thiam mai mizo tong thiam tak mai ni tiang chuanin khatiang ani ti hriata hei subject apol letter mu thei hin reng maya chuan leng ka hria ani chuanin enge helaya inan 100% han nei thei tur hian
ma in la na savio in rin omak eng nge in han tran lak dan tlang pui deuh leเนี่ยกันin buat sai ve nasa yan thei top kan chua ve ba kan school no pangte hi khodanga tanga school danga tanga a moi lo ni lo se an ron no chua hial te po kan lo admit ani chu school no pang hi kan du than an ni bik lova har sa tak tak feeder school te po thalo ve tak tak te kan nei ve thowa tin kho thana tanga local te rule pui lim te tuazol te atiang han kho thana tanga local hi engmo zat kan oma tu na po chu tiang tho chu nia mun daranga tanga school ronkal hi kan kumtin hian pali panga vel bor hi kan nei nge thina ni tiang chuan har sa ve tak ni ma sila kum tu na kan zirtir ba ka kumina po kum danga kan ti thin angin November tha atang khan lang kem kan nei puya nilenga kan zirtir ba ka hian tlaya ni na chon eya chuan dar nga le chan ve vela sikula an lo kala chuan zan khuwa in kan zirtir zan an riaka ti chuan zing choi turin ina an hoa ti chuan class pa nga in ina tangina an ron kala chu tiang chuan nikum November tha tang khan December ni som le pasari theng khan kan kalpuya ti chuan kum alo thara January ni som pakhat atangin kem hi kan tana tun kum kan kema po kum danga kan ti aina sa in tuna phei chuan gate po na po kan chhuwa tir lo hrim hrima tin an nu le pa po ni sela a hmuna mu kan phal lo chuan hladewa an biak pon kan in biak tira nu le pa te eile engemo ron pe du te hi khatia riak ve chut khan ni wangin cheng za som nga man te kan an tia za ni man te a top lama phei chuan chu tiang chuan an ei tur te an taksa chak jok nan kan tia pe kan phal thina chu tiang te po chu an ma nian pengai lova chuan an kenga do kanan da kotla ya kan lo check veka thil dang engemaw kan phal lo chiu mem tin kan lo check veka chuan kan check zo vek nuwa no pangka keima nin kan pe a an ma ni in hnain abiak pokan biak tir ngai lo ral khata tikhan an biak na poi mo ompon kanin au tir mai tu tiang khop chuan nu le pa bula po hian om lo se an ril ru khati no lo se kan du ni tu tiang chuan January ni som pakhatang kan kema chu kan soyang khan gate po kan chhuwa tir mi alawani tu tiangin kan bei chara ta ina skula kan siama kukte keima ni tum chopin kan ruaya tiang khan kan buai puya tin anu le pa te pon thei top an chua tin kan kem fi a hian poisa te ma zong kan siam ka kan an tho ve a ti chuan kan kem ta chara example kem atang school atangin ina homi alwin an exama tu tiang chuan exam zo ni thleng khan kan kem puya chu wang chu kan result that thei na atana kan malak na nia kan ngai te an ni chu tiang tak chuan in mai lo la ni a ania chu tiang tak chuan ma la lo la chuan in pani pakhat pani khate mo te chu han fel te po om thei ni mela ne khat tiang tak khan in lo be ni ti hriata khanga khan in zirtir tu te po teimak ngai don hle ti na ni a zirtir tu ang khan in kem na vela khan hanin ria chok ang chi vel kha routine ang deuh khan nem nei lo hei ke ni hi kan tun ma chuan kan headmaster kan pupi ro ming thanga kan sar tenen hian kan riak thina amaro chu hei tu na hian kan lo upa chho ve ta ne ani po tun October tha chuak mai to tur khopa senior to nia senior te hi chu minan ola kan zirtir tu te kan LDC te po niang chu hatiang khan anni hi an riak ngat ani anni thora hi ani a thane man nga ya
ina po holovin no pang ei ang an eya khatiang khan vui vai mi alovin no pang tan hian na satakin anin pe a amai ro chu class a hi chu chhuna class kan siam ba ka zana routine a hran pain kan siama khang ka chu zirtir tu ten kan routine kan huna khan kan zirtir maya aria taka ero hi chu hei kan tlangwal te kan sar than puya te kan sar te ho te sar remate sar erikate atiang khan kan zawain thei top kan chu ani ka tiang kan sar tran te ho te nya sar remate hinga kan ta hian a thalai deuh lekin an ria pui ngara tin ke ni a riak ve lo te po hi chhun zan zomin kanom ve an mut thleng kan mut hi atlang puin atira chon dar som kan an tia thane man ngai tula som pakhat kan tia tiang chon atop thlengin a riak ve lo te po hian kan om pui thin kan tha tham bik lo lom ma hin tei matlang le in ka ria ten chon result thatak han nei te po kha in phul le ti kha tarang po kha na riat thaya zirti tu pon hat lang lenga lo kha apun bel chong si lo te ro kha nga khan teng chuanin mitam tak chuan an pei mi alo ni tiang hi a tak taka kha chuanin kha mi office awar chin kha lekha kha kain zirtir tu ni maya maro chun ni chuan soyang khan exam lai pon an thla tham mi alo an zir lai te lekhan zir pui char ni ti kha a riat ani chuanin kem chungchanga khanin har satna big ang han to te nem kem a khan tui chungchanga emo khatiang chi vel neuwa khanin a kem a kha engemaw chang chuan kan ti to lo mai don mon le han ti pha khopa han boinang chi vel kha omem tuna tak chung kan boina zia dewa ama kan ti thina phei khan chuan no pang hrisel lo tak kan neya dam do in hi kan hlat lutuk lova zan laia voi ni voi thum kan in potha achang le motor kan duty tira te kan doctor te nurse te kan dam do in staff te kan ti boi thei em a zan laia te kan in tlan thak puya khatiang a boi pui ngai kha nyan lo tam maya amaro chu kumin takhi chu kan zia tadewa lo mom khop maya amaro chu tui a hian kan buaya kan tui hi khotlang pon kan khop kham lova tin henga hian kan MLA zom tak pu chi engineer zirliana ma mi bial tu in ma te min lak puya eng ma tu ya har satna an nei tur ne lo kem ho hian tia tiang chon ho tu te ate ma min lak saka tiang chon ani po kan MLA zom tak po in kan kem kan result thatnan hian kem tan hian thanem ngai takin ron thoka amai ro chu ho tu te changi min pek PhD department chang tui min pek po du sela tui na tle ma wangin kan ma mo ang min phosho zo lova chu wang chuan azir tir tu te a school te a mi mal ang te point a school ang te point tui hi kan ma mo na asana wangin mi som hi panga vel kha om top kha kan ni ang tukania tu tiang tur chuan ni vela liter sang ni zo zela khatia ang cover char tur khan a thei bik si lo wang sikula tangte zirtir tu te point ma ni sum ten tui hi a trip hi kan lei thina chu tiang chuan thanem ngai taken kan beitanga tin kan kem ma hian zirlai neite pol som no pang nei le nei lo te point tun trum chu khoi an tia tui trip te min ron pezia ti hana khotlangin kan tang howa tui bi ka phei chuan han boi that chang te chu kan nei amai ro chu kan kem han khai lak khopa boina kan nei lova ale lama chuan khotlang le ina pi chi lamina min dai lo ni pon zirtir tu te ni tina thok hlo nei te kan nia hengai chuan zirtir tu te hi kan in huama wangin khatiang ha chuan tlachamin kan om tak lawang zirtir tu hlo nei te hian in huam takin kan mamo chu kan ngei ai chuan kan leizel hengai hian chuanin zirtir tu te hi engzat point seng do nila kan in huam em a chu wang chuan han kem han khaila khop na tur chu tui bi ka chuan engma kan ti thei chin a staff ten kan ti thei chin a chuan
a thleng ngai lawang alom ome ene kem lai chote hi tra line ani thin sia a boi thla ka thil dang tin kan soyang kan khotlang po kan tang rual tha atia lom oma khotlang tan rual na tak meu te po ni a tin zir line nu le pa te po khan ei le in ang che chom me ang te po kha ron tho ve fo tin te ro o tho thine zirlai nu le pa mai ani lawa helai min zota ka chung soi in soi lan ta ka chung soi chun zom mai anga zirlai nu le pa te hian ania kan soyang khan khosak har sa tak tak le te ma lo ziom deuh te po an lo oma chung de chuan har sa te tan chon ron pek har sa ve ni amai ro chu anei deuh te hian an thei top an chua kan mamo zong ti mai la bu fai te a bek te an ron thoa dal bek te an ron thoa he tiang khan chome nei lo lampang chome nei an chome nei ang marcha le so thing thangin ke ma hian an ron tho ni sikul no pangnu le pan thei top an chua an thei ang zonga sum nei lo point chome zong ten he tiang khan an ron beya tin ni kan soi zau ta gang khan school no pang nu le pa ni lem lo an chung te ni lem lo point tuite trip min ron pe a bu fai te chome te dal be kan tiang chi te kha tiang khan thanem ngai takin an ma ni ei tur bik te ei tur bik han tia hian an zawaya in dai tur nge hi ni an ron pe thina a then ka da pe chon an kar khatla dom te hi an ron pe thina ni chu tiang chuan thanem khotlang in kan ngaya ti tak zetin kan thoklanga tin a thil dang ka nei lo hi ron tia thenin hei voin chu in lo me ve ta nan tia ar pum ni te an ron da then ka tin voksa bong sa sanga an ron da khatiang khan theina zong a khotlang in kan tang rual vekani tin NGO ang te uai me te branch ani emo section ani emo khati ang te NGO te le pol sang kan an tiang chi te kan VC te he tiang theng hian kan high school game hi kan ngai ven veka khotlang hian kan theina zone thewa ko ran thlengin kan ve ani ko ran in tong trai na lama te chu tiang mai du tok lovin an ei tur te po min ron pe ve thina ni tin inga molai pe ka chonin hemi school ron lut ve khua tuazol khua uai me lampang te point ti hian min ron to ei tur ten ron kenga khatiang khan khothen om te nen theng hian min ron vei puya thanem min ron ngai puya kan ti dan thin ani awang hianin khotlang te po hian kan zawai hian kan ngai vena kan veya tin min ron tlo ve shim te min ron fui ve shim te hetiang te hi an tama tin MSU kan ti te heng te po hian englai ponin min villa an ho tu te lampang atang ten sub headquarter atang te poin ni kumlok phei kan chon kan thakhat ei don kha ei tur kan kem ei tur kha min ron pe ni chu tiang chuan ropui chip khuai na kan chim ve chin khoi la ya emo tangkai the na kan nei pianga khan kan kem hi kan ve wangin a thok tu te po hian ni thanem ngai kha kan ti tur ni ti hriain khotlang le ami zong kan ve wang hian heng ang result te hi kan khotlang tran rual na le kan zir tir tu te tho rim in pek na le no pang te thanem ngai na ra kan seng tanga kan ngai ani kan result po hi alom ome hei ropui chip khua min timing thatu te an nia high school zirtir tu te headmaster te staff te tiang chuan biang biak nekan neya soyang khan an la kalzel tura po nakina te po khatiang khan kem te pon la nei le tura ngai la khanga khan soyang khan zirlai nu le pa kherlo NGO sang te VC te khang kan lo tan rol to ang khan kan in pui bom zel na hian ra tha chua zel ang ti po kan ringa tiang chuan hun thatak min pe a chunga kan lo me ke po lo me heta staff voina hianin zirtir tu hin local kimchi alhoi om chun anan ti lang zoinga ei hi sarthan puya mo eng subject ngai la science enge no panglam pangte tun kuma mi te enge science lam panga har sadeu big te nom donem
tu na session tharai chonin claim chon kan har sadeu hlek chu karinga ma se tu na chuak ta metric pass a te chu letter mu chu nom lo na ma se kan ti chetang lo chuan result an chuaka nimin lama te pass vek mai kha anuam ve em en nuam te reng mai kan lom lu tuk ringot chunga kan lom thu kan se he ta kan kalanga he ta mi ze ni ai voina kan soyang khan zirtir tun lokim na tin classroom a lut to te pon oma mi ze ni nge result nimin an pon vel khan anuam em in ho ve durem nuam nu tu kan lam na sa me chuan kala zot chi alawa tuna hian class 9 le class 10 a hian a total ang khan ni mai chu zirlai no pang kumin bi ga hianin engzangin nei o shemai theim somruk le pali ning ka sha somruk le pali bor vel mo chuan ni kum khat pol som kha som le pasarin ni ta tero kumina apol som bi ga son engzangin le ni kwa ani som ni le pakwa ni kum ai chuan ta tun kuma pas thar ai chuanin an tam don ni mo tran le zual deuh po ngai don ni chu mi ze ni chuan enge no panglam pangte hianin pas thar ho hianin han lom deuh tak tak tum ten omem nak tu ko chain kan lom chan don anom don chu ole hun thamin pe an lom ole hei voin china kanan ponang khan kanan sayang khan nimin lama pol som result achua ka sang ni som ni le pathum result ta chuanin helaya ropui chip high school te an pass kim vek maya chung changa chuan hei headmaster sar pi ro ming thanga kan kom don ani a tiang chuanin ani hi biak na toy te hun hei a boy khop maya kan ngak deu renga school pass thar te pon eng mo testimonial vel ten lo boy pui nga la tiang chuanin hei hun all kanan chu zok don ani sar chi baile hei kumina nimina khan result puan ani a tiang chuanin in pass le vek maya hei hi kumeng zat nange pass vek in nei result pass vek hei 100% pass in nei hi a kumeng za nange kumli kan pass kim na ni ta ro pui le mai hei ne kumli a zonin kumli mo ni zonin kumli pass vek result an nei thei ni a ro pui le in ka ria chuan kumina khanin som le pasari kha candidate khan ni a tiang chuan pass vek ani a enge nangma ani lama enge headmaster atangpon he tiang result han nei thei hi anuam ve em nimin result han pon vel khan nuam kan tikhop maya nimin kan result kan rin ain hei alo chuak ma le a ni som paroka chuak tur kan ngai som pakhata alo chuaka khove la hela ya hei kan rong bol na poimo akan ngai ania kan na tho ra alo chuaka alo chuani he tiang ang 100% kumli azora kan ni na kan han mu chau thei hi a hlimni dang he om chuang em te kan tia kan hlim hle mai wai nimin khan mo anuam ngot ka ring ne hei kun na thok tu te pon kan thlai te an ron trowa bu ten ron thati chon nuam kan ti an ni po kha an na tho na kong chu zirtir tun ni ang khan no pang zirtira lo tin na chantir khan ni ma tiang chon an ni po an mo phunan len thale in ka ria chuanin staff te nen kami result nei thatur khan in tho ho na te kha a traim kan tho ho na hi a tha ka ti thlo ta ka staff te hi an phak om ka ti kum sang ni som ni phei kha chuanin zorama HSLC result ti thazual som ni pani an than ji nga khanin kantela government of Puchip high school hi chuta chuanin minister hovin education a kan ho tu lian te ho zong koi khom khian choi moi na ka han dong nge ani chuti chuan khang hun lai atang to khan ti hian kan naw te hi ti hian pali vel hian an ria pui to pa ti chuan pon atang hian pathum velin ni tin le zan tin kan han puya lo pakhat ma nei lovin
dal le nau pang e yang chia e in engma in tui tu na po nei big lovin ha ti po soi lovin ti hian an thok char maya chol ni po chuak lovin exam lai po in an chuak lo hrim hrim ati chuan omuna hian an exam ngala exam center kan ni bok nen chu tiang ang taka kanaute nena tho ho na tha kan han nei hi school dang a hian om ve po ka ring vak lo he tiang hi chu study camp hi government high school a hian in an pe vak ka ring lo tin ni kuma zoram dung le wang media kan den chu anakha zo sometimes editor le aizol po editor in ral khata min ron koma chu chu ni kum chan chin buwa matric result chu lai khan media an ron chu a chu chu zoram dung le wang kan den na ania khala ya po khan government high school a chon topper ang kan ya ni kum khan e ching chi a emoni kha kan tluk lowa chomi kan tluk lo na chan po chu enti nan distinction pani lo nei ta ila anin pathuman lo nei ta a grade inang chia kan ni ta a chu lai te chu kan in thlau na nia ni kum po khanin chu tia ang chuan zorama hian government high school a chuan topper kan ni in ka ria a mami district mai ni lovin kan lom hle maya chu zong zong chu ka staff ten helaya in petak maya chun le zan chol ni po chuak lowa nau pang an kai hruai na hi ni in ka ria a ka staff te ka tho pui te ku mu ma moi takin ka par chuak thin kumin thleng hian ni in ka ria a hen ma sar kan ina tang po hian kan tho ho na hlut zia hi ka mu hian ro pui ka tia lom thu ka soi du bokani hei khotlang point ti moya ro pui chi ming te point ti tha thina tin a ma mi district ang te pon niang chu ti tha le in ka ria a ama khan soyang khan ma ro chu discipline ken ko tak tak lo chuanin zirtir tu te pon yang no pang te po result tha tak te hi nei hara chumi ina chumi tura apoimo ber mai chu principal kan ti te headmaster te hi an ni thin ni tiang chuan chu tiang kumli zone lai maya result nei tha thei tur chuanin apoimo bera chuan headmaster hi ania akipui bera chuan tiang chuanin ani hianin discipline vong thaviao lo se tiang result hi kan nei ngem ti chu asoi thei te maila chui don theyang chu tiang chuanin no pang school han kalvel chungchanga te teacher anga te poniang chu klai ang chi vel hi ingai theilo le in kanan ria aiza om aniam ka hrelowa tiang chu kha tiang vela khan in strict viewem kan strict chun jam zelani hi hei october a hian kandama thil dangte omani lo chuan ka chuak to do na ka pension to do na mai ro chu ka na hi po chiat ka tum lowa lo la tok le ka tho hi chu midang ai ma hian ka thiam ka ringa mai ro chu ai school tu kin thleng hian school kalpa ngai chuan kholum ngai thei lo ber po te ngang hian kala interest a nau pang hi tu tin ke ta hian ka lo la changa ka lo la welcome ani chu ti ang tak chuan nau pang let fine kan impose ani si chuan enga tinge itlai ti tur chuan ati tu hi tlai lo wanga yani chu wangin nau pang chu tiang chuan nau pang lei sen hi ku wa ei fine tur ani si chuan ati tu kha alei sen lo wanga yani chu tiang ang khop chuan in local hian in tlai tur ani lo ti in ka ti thina ni ka fui thina ni jitir tu hi chu mi ka fui na man ruwa ber chu ka tlai lo ani sikul hi ka honga tun thleng hian nimin te bo sikul ka honga gate ka honga ti chuan common room a do kan kil ka neya room heta headmaster room separate ka nei boka chulai a chuan ka thutlata a local ate hian ka staff te hi khai enge har san nai nei du ai choni ron tlai heta ni mo katia kati theina chu ka lo thut to wang ka tlai lo wang ka nia tlai so in ti angai lo keima hi ka thut la ta wang hian chu wang nau pang tlai ngai lo wa zirti tu po hian tlai ngai lo wa tin engma soi lo wa ron tlai hi ka ngai zam ngai lo wa enge pui theina chu ka nei em ti hian ka zuya an tlai ngai lo ani chan ma ria tang pon an ron tlai ngai lo zema bo ka tang pon an ron tlai ngai lo rim rim ka staff te chu tiang ang khop chuan in
tlai hi kan ngai thei lo ani chu tia cho kan in kai roi voi ni thleng kan kai roi ani ka to pui te hi mo ka thei ang to kin hela ya head of institution kan ni na hian chu tiang ang tak chuan ka kai roi ya tin e thil moi lo ni lo sela ka ti reng boka hela ya en ton tlak gentleman ni nom turani pona po inom turani innon ni hi athiang lim turani a en ton tlak turani tunai ka staff teu in nam katilowa in po katilowa rim dang nam inom chon hovek ro horo kati pop pop mai ni ka staff te hi chu tiang ang tak zon ka staff te hi ka kai ruai ani a horo pui deu te po hian kati an that na tur ka du awangin chu tia chang kan tia ani pon huat en an en chuang lawa ka du thui zia hi an thria ti chuanin kanung hi ka staff te hian min zuya tin ti ru ka tiang ang hi an tia ti chuan chung ang ho thoi taka kan tho ho na le in po taka cooperation thata kan nei na hian heng ra hi aron chu ta ning ka ria alom me ne soyang kan sikul te thatur chuan apui ber a het a en kol tu akhan poimo thina teng chuan hetiang result kan nei theina chan te kha ni kha discipline chung changa po an ron soya khanga khan khatianga headmaster berina ati tlat kha chuanin he school kha an chiat tak tak kha theilo ani teng chuan helai po kin zela po vong nung chhozel tur khan tut lai lo chan ka pakhat zirtir tut lai lo tlai thei lo chan pakhat kan soi bel le du chu ti hian hei forget hi kum khat kan neya chu po chu e tun nai mai ya kami ma zong te kan tlai lo chan pakhat poimo tak ne ka riat midang po na lo riat ve ta na ka du chu ti hian common room a thing pui ka lo luma a local ma sa piang hi ka lo hlui zat maya kale ting pui sen in ru le headmaster berin kan tia atu ga hian ro an ron tlai ngai lo reng ani sina ka soi ta ka khan zema bo ka tang te po a zirti tu hi ka nei ani chan marewe sa tang te pon ka nei ani zirti tu hi mai ro chu an ron tlai chuang lo ka tiang khan hela ya hian punctual teu me sagul kang kalpuya tho ho na tha kan han nei hi a lu ka tia ka thing pui lo sema nau pang zirti tu an do kan tin maya ka lo sem maya kan tlai su ti angai lo kha khan tlai su atia an tlai ngai lo ni chu alom hle mai khatiang tak headmaster kha kan ma mo thin ani asoyang khan a pension te po khan nai chho ani a helai khan in a uiom don lein ka ria ma ro chu mishing ni chung chon pension ti te lo oma scheme manga te khan thoreng thei chu lo ni lem lova helaya thokzel tur te pon tuna sar minga soyang khan an von nun chau kha angai lein ka ria ani pon hei record ro pui tak a nu chia to ania hei mitam tak chuanin pension don nei a hi chuan pension ka boy pui an tia zirtir tuk kherlo pon office dang work te pon na hin thok thangai lo ni ani hi chuanin pension don maila that taka tia tiang chuanin result thatak nei tir hi ni katum ni ati tlat thina kum danga po khan hi en ton tlak le in ka ria ani chuanin staff shrim kha eng zang en nei o hemi ati char ang chi bi ka khan tu na hian regular teacher hi hindi teacher kan neya pakat science teacher kan nei le a smagra a pakhat kan nei le a pathum ani chu ti chuan adang zong hi chu SADP atanga zirti tumin pekte anni a ti chuan zirti tu nget kan ti hi chu pahni ani chu tu na kan din mun dik takania adang hi chu tia han nei mai kan ni chawani sayang khan ne zirti tu ai result thatak tak nei na school ani ya tiang chuan zirti tu mumal deu zok te po han nei te po chak leina rin oma headmaster tan te po tiang chuan in ti thei deu tan te pon hetiang a hian beng var te po tha lein ka ria ani an soile lok sela thange khati khanin regular teacher hi ni vek lo maila atam zo khi khatiang anga po khom chop kan zirtir tu te hi ni ma sela atai ma le athiam le athanem ngai hi anni le loi sia subject poimo khoi tu te anni boka chu wangin
kan van nei pui hle ani ti kha kan soi bel le du ni oh nia an helaya zirti tu te seng khan result thatak nei theina tur chuan headmaster in han ruai ma sela zirti tu that chede mo thiam na nei lo kha chuan in anti pass thelo ma chu an zirti tu ten thiam tlang ti riata ten mong jang tak tak an nei ti riata zirtir tu nget mong rit deu ti thadu lo ai chuan zirtir tu nget lo mong jang tak po kha staff headmaster tan chuan an hlu jok de yang atiro lu zo ke an lu tu na po hianin hei chuang ni in voi ni po ka tlan ti re ni ai zol lama an tlan char chara dar thum mai lo kir le ro ka tia chung te chu thalai tan lo zon ti thai mai mai po ni lo tu so order ka pek da nia voi na po mo nau pang fel tak tak chak valai tak tak ka ka ne ya stock staff te hi chu kan va ne em na nia tun lai thalai thiam na an nei tha bok si ya IT lama an tha bok si ya kan thang reng viu ani tu na hian mo regular lo ma sela regular tan te pon it om hle ani don chu tero ang qualified then khat pai chu MAB at mizo ti te MAB at political science ti te khati ang ho ka MAB at English ti te kha tu na hian tu na ka staff ho hi an nin nual ania hayar te kan den huna pe chuanin unqualified don ti na ni kha ka hayar poi kan nei har to don lovani lo mom le me hayar han nei apon ne han som zel tan ti khan atra experience tam ta khela ya khan lo nei lok don ani boka atra le don in asiat ani teng chuan in la ya zir high school a result tak tak kan nei thina teng chuan in high school zirtir tu omrem chang ang tele helaya headmaster te interview te kan neya lom oma hun thatak mai min lo pe a teng chuan in chunga po han lom thu kan an soya in kal zel na tura po khan du sak na sang ber kan an lan chuwa hun tha min pek na kan loma tin result thatak in nei thin na po thin lung takin lom thu kan soi ani e ke po kalome o khati zong kha helaya high school bi ka interview kan an nei thei chu ni phot mai te se